Mu baherwe bose isi yaba yarigeze gutunga, nta n'umwe wahangara gupfundura udushumi tw'inkweto zipfutse ibirenge bya Elion Live Musk, umwana wakuze anyuzurwa ariko akaza kuba igitangarirwa kugeza atunze umutungo mwinshi kurusha abandi bose ku isi. Kugira ngo ubyumve neza, mu bihugu byose bya Afurika nta na kimwe gifite umutungo ungana n'uwa Elion Live Musk, wamaze kwandikisha amateka yo kuba umuherwe wa mbere wujuje biliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Nk'ubu Afurika y'Epfo imenyerewe kugira umutungo wigiye hejuru kurusha ibihugu bya Afurika byose, imaze kugira biliyoni 400 z'amadolari y'Amerika zirengaho utundi dukeya, mu gihe Elion Musk wenyine ku giti cye yamaze kuzuza biliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Nk'ubu ibihugu byose bya Afurika uko ari 54, ufashe umutungo wabyo wose uko wabaye ukawuteranya, waba triliyoni 2.5 z'amadolari y'Amerika, mu gihe Elion Musk Live afite biliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Bihita byumvikanisha ko 1/5 cy'umutungo w'umugabane wa Afurika wose ugiye kugereranya waba uri mu biganza bya Elion Musk. Ugiye gushyira mu manyarwanda byaba ari nko kwikirigita ugaseka, kuko usibye umutwe wawe na karigatirise y'ubwayo, iramutse ibaza aya mafaranga yahita ishwanyuka iyashyize mu manyarwanda. Ubundi ubusanzwe miliyoni 1000 nizo zibyara biliyoni 1, na biliyoni 1000 zikabyara triliyoni 1. Uyu munsi ku isoko ry'ivunjisha, idolari rimwe rya Amerika ririmo riravunja amanyarwanda 1448. Ngaho rero igira hino dufatanye, niba idolari rimwe rivunje ayo mafaranga yose, dufate biliyoni 500 z'amadolari y'Amerika tuyashyire mu manyarwanda, umbwire uko aza kuba angana. Njyewe rugikubita ikibuga cy'ivunjisha nkivuyemo ndakigusigiye, sigara uhanyanyaza njyewe ntago nabibasha. Ese Elion Live Musk yaba ari muntu ki utunze 1/5 cy'umutungo wa Afurika yose udakuyemo igihugu na kimwe? Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Muze twigire mu isi y'abamirenge ku ntenyo. Rwanda uri nziza, umeka amahoro, ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane, sinabivuga ngo mbirangize. Intsinzi iwacu mu mpera z'umurya, ndaterana iwacu iwabo w'abantu. Hariya tutumba kotsi, imirasire idasanzwe, hari imisozi hari amataba, iwabo w'abantu. Niyo nyesha ubumuntu, ndetse no kuba umuntu, hariya ni iwacu. Byose bitangirira i Pretoria mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho Elion Musk yavukiye ku itariki 28 Kamena 1971. Abibarutse kino gihangange ni Elon Musk wari umucuruzi w'umuhanga mu bya tekinike, naho nyina Mae Musk yari umunyamideli n'umuganga w'ibiribwa. Nk'uko nta ngoma itagira abubu, nk'uko urushako rwayoberanye rw'iyi minsi, ni nako kwa Elion Musk wabo byari bimeze, kuko papa we yari umunyamahane cyane, bigatuma bahora mu ntonganya n'imirwano idakama. Iyo papa we yazaga batera hejuru, Elion Musk kugira ngo aruhure umutwe yajyaga mu bitabo akisomera inkuru zisekeje kugira ngo arebe ko byibuze mu mutwe haza ubuhehere ngo bimurinde stress yashoboraga kumutera ibibazo bitoroshye.
Ibitabo byaje kuba inshuti ye y'akadasohoka kugeza ubwo no gusoma inkuru zisekeje abyirengagiza, atangira no gusoma ibindi bitandukanye byatumye bivumbura amatsiko y'ubwonko bwe. Kubera gutwarwa n'ibyo yabaga yasomye mu gitabo, Elon Musk ku ishuri yigagaho hari igihe bamubazaga akabihorera, nyamara atari agasuzuguro, ahubwo atabumvishe kubera gutwarwa n'ibiri mu gitabo yahoze asoma. Byageze aho birakomera, bibwira yuko yaba afite ubumuga bwo kutavuga, bigera n'aho bamunyuzura ajya kwa muganga, ariko baza kumuvura arakira, ariko imiterere ye ntiyahinduka kubera yuko ibitabo ntiyahagaritse kubisoma ngo akomeze atwarwe nabyo nk'uko n'ubundi byagendaga. Byageze aho birakomera, bibwira yuko yaba afite ubumuga bwo kutavuga, bigera n'aho bamunyuzura ajya kwa muganga, ariko baza kumuvura arakira, ariko imiterere ye ntiyahinduka kubera yuko ibitabo ntiyahagaritse kubisoma ngo akomeze atwarwe nabyo nk'uko n'ubundi byagendaga. Mu mwaka w'1989, Elon Musk yerekeje muri Canada ku ishuri rya Queen's University, nyuma aza koherezwa muri kaminuza ya Pennsylvania mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize ibijyanye n'ubukungu n'ubumenyi bwa siyanse. Papa we yari umunyafurika y'Epfo, mama we ari umunyakanada, ibyumvikana yuko yavuye muri Afurika y'Epfo yigiriye kwa mukecuru we, ahunze ya makimbirane yahoraga iwabo kugira ngo arebe ko byibuze yabona aho aruhukira. Ikindi kandi cyatumye ajya muri Canada ni uko igihugu cya Afurika y'Epfo cyari kimaze kuzuramo akavuyo k'irondaruhu, kandi nanone umwana w'umusore wese asabwa kujya mu gisirikare, nyamara Elon Musk we atarabishakaga. Ageze muri Canada ntago byabanje kumuhira kubera yuko imirimo yakoze itangaje cyane, aho yakoze mu ruganda ahanagura imashini, ndetse aza gukora atema ibiti, aza kuba n'umuhinzi, aba mu kazu gatoya cyane ubona ko rwose kabamo umuntu utifashije habe namba. Kuminuza mu bukungu na siyanse biri mu byamufashije cyane, kubera yuko ubukungu bwamufashije kumenya uburyo yashora imari n'uburyo yayicunga, hanyuma siyanse imufasha gutekereza nk'inzobere mu bya siyanse. Aya masomo kandi yatumye atinyuka cyane ibyo abandi bashoramari batinyaga, kubera yuko urebeye mu mboni ya muntu, ibyo yatekerezaga gukora, igihombo kibona kwiyandika kare mbere y'inyungu. Abana biganaga na Elon Musk wasangaga inzozi zabo ari ukubona akazi keza gahemba neza mu bigo by'ishoramari, nyamara Elon Musk we yavugaga yuko azakora mu bintu bitatu gusa: mu ngufu zisubira, gukoresha interinete ndetse n'iby'isanzure, nyamara ntanabikore kubera ko abikunda gusa, ahubwo yabonaga neza ko ubuzima bw'isi bw'ahazaza ariho buzashingira. Mu mahame Elon Musk agenderaho, avuga yuko niba ufite ubushobozi bwo gushora imari, udakwiriye kuyimarira mu kintu kimwe, ahubwo uyisandaza ahantu henshi hatandukanye, kubera yuko ngo iyo kimwe kiguye, ikindi kirakibyutsa nta kabuza. Mu mwaka w'1995, Elon Musk afatanyije na murumuna we bashinze urubuga rwitwaga Zip-D, rwari rurimo amakuru y'ubucuruzi y'ako gace bari batuyemo, biberaga mu kazu gasanzwe, ndetse akaba ari nako bakoreramo ibiro, mu mibereho rwose ubona ko idasamaje. Zip-D yaje gukora by'agatangaza kugerwa ibyayo urubuga rw'igitangarirwa ruzwi ku isi ya none rwitwa PayPal. Zip-D yaje kugurwa ihindurwa PayPal uyu munsi, ariko Elon Musk ntago yayigurishije ngo amareyo, ahubwo yasigaranyemo imigabane. PayPal yaje kugurwa na eBay mu mwaka wa 2002 kuri miliyari 15 z'amadolari y'Amerika. SpaceX
SpaceX ni ikigo cy'umuherwe Elon Musk gikataje mu gukora ibyogajuru n'indi mirimo igamije gutuma hamenyekana byinshi mu isanzure ku buryo hashobora no kuzatuzwa abantu mu gihe cya vuba. Uyu muherwe yagize igitekerezo cyo gutangiza SpaceX mu mwaka wa 2001 ariko ayitangiza mu mwaka wa 2002 yifashishije amafaranga yari yarahawe ubwo PayPal yagurishwaga kuko yari afitemo imigabane. Kugeza ubu SpaceX ifite agaciro ka miliyari 150 z'amadolari y'Amerika, ariko Elon Musk yagurishije imwe mu migabane yayo, ariko Bloomberg itagaza ko yasigaranye 42 by'imigabane yayo. Elon Musk kandi yashinze indi sosiyete yita Neuralink igamije guhuza imikorere y'ubwonko bwa muntu na mudasobwa. Iyi sosiyete yatangaje ko yakusanyije miliyoni 205 z'amadolari y'Amerika muri 2021 avuye mu bigo byinshi by'imari n'ishoramari birimo Google hagamijwe kuyishyigikira. Musk avuga ko yatangije iyi sosiyete agamije gufasha abantu bahura n'ibibazo bijyanye no gukomereka k'ubwonko ndetse no kurinda ibindi bibazo byakibasira ubwonko, bigakorwa hifashishijwe ubwenge buremano, artificial intelligence cyangwa se dukunda kwita AI mu mpine. Mu mwaka wa 2004 Elon Musk yaguze imigabane mu kigo cyitwa Tesla gikora imodoka z'amashanyarazi, aza no kukibera umuyobozi mukuru mu mwaka wa 2008 ubwo cyakoraga imodoka ya mbere ikajya hanze. Uyu muherwe yagiye azamura imikorere y'iyi sosiyete ndetse igenda ihabwa ibihembo bitandukanye ishimirwa ibikorwa byayo, kugeza ubwo mu mwaka wa 2020 Tesla yabaye sosiyete ya mbere ku isi ikora imodoka. Si izi sosiyete gusa, kubera yuko Elon Musk afite n'izindi sosiyete zitandukanye zifite aho zihuriye n'ikoranabuhanga. Elon Musk utunze agatubutse kurusha abandi bose ku isi, ejo bundi mu mwaka wa 2008 yari umuntu wa nta kigenda kubera guhombywa na sosiyete yari yarishingiye arizo zizi tumaze kuvugaho. Nk'urugero, SpaceX yari ifite ubushobozi bwo gukora ibyogajuru 3 gusa, 2 bakoze mbere byarashwanyutse bitararenga umutaru, kimwe aba ari cyo kigeraho bagitumye. Iyo nacyo kiza gushwanyukira nzira, SpaceX barasibwe ku makarita y'amabizinesi. Mu mwaka wa 2008 izi sosiyete zose zari mu kangaratete kubera yuko amadeni yari yaramaze kumubana uruhuri, kandi nawe ubwo arimo araburana n'umugore we wa mbere ngo babone gatanya. Baramusetse karahava, ahabwa amazina nta bwonko n'andi atandukanye agaragaza ko nta bwenge agira, ariko uyu munsi nta n'umwe wahangara gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ibanga ryamufashije kugera kuri ibi byose ni ugutekereza cyane, gukora cyane, kuryama amasaha makeya ndetse no kudatinya uruvugo. Mu yandi magambo, Elon Musk icyo ashaka akora icyo ngicyo, atitaye ngo barambona gutya cyangwa se barambona kuriya, apfa kuba bishaka mu mutima we gusa. Nitwa Dushimimana Jose Mimosa. Mwagize neza kudukurikira, Nyagasani abahezagire, ubundi tubonane ubutaha.